Piao nana Agyei-Kodie Midese Osahene hima brempon Siame papa Piao obusrafo enemu humi a na sede mu hwe background a ene mene nana Agyei-Kodie ene ka kire anwofe obosumasi ni ndihye na waje adayesu baabi afa Ghana ye ka berema baako a ono ane ka kire anwofe ne ona ode emba perfect TV ma mene nana Agyei-Kodie de Abebuo Akansie ahihye so na semehye na Agyei-Kodie dia ene na mpese mabudwafo ne mene nana ye de hihya so wa ha na mahumadi kan hyembo se ububa metibe eye Peace FM Abebuo no mekọ mo na so maako na afi mahu obia na eba ububa metiba akukudampa omodi Abebuo ya chiri acheri yiye pa emu baako ne nana Agyei-Kodie mame mo ne din yiye na ochina hia na watimi abodin ode nana Agyei-Kodie ochirepa hima brempon chiame na ochirepa ne ye onfa agogona ma o nana epeni se oni ye de konfo nana bodin yo midin no ani nana Agyei-Kodie agogo asante achim ochirepa hima brempon chiame piao ene mene nana na ahia de Abebuo bremu se de mu amunimu no enko hwese obe follow page no like na share comment nso na afi yeni nkomo nana Midese katuaniti makatamani ate na katuaniti hu di hunu he nana onim se na ya yenso da yo ende enokweto do ne mumu so da yenso so a woni tirim yampa nana wabome watuami wasan ka kire me se mami nsu ntimi ye den yo se oso da ye na ofro hyen no ani ti a da ye ntoa so ye no tina kurase da ye eya sisie ai sa na aboa dabo ono se da ye sisie nto na nakora no aso da ye imam banda wo wanchi su bin so wase be ndepa ne sese dabo ankeka no ho a kankremufo fa ne se buta ai ye kan da bia se enfuturo ana enfuturo oni gina ye kura okramoni hwim yesu be bia mamprisi fo mpani fo atena di asebno be sin so mpa hoda ai ene enkodo na obi bi so osiremu a unu aba e osiremu a onto na ntwe yarefo yesu otorofo se bi free siremu ba na edi nkuto osidan obedu no mbusense na sese ewiabo ye osi ewiabo na enechira asem ai mugu yalo ya fite banza efi akola boni wo mu no eje efi akola bie ni mi ko siremu no na nkoto gurumani bi ena obu be kire mi se di ai ko sha ga shamtoma sha ya bre o chese no pansuo ese ya dwuma na ense na ende no kreto do le wo de o se hu an se anwe nu nsam a untumi nchira adwen ena dwini bewu su di ni tira twere buo ai yo adwen mo ne ekwo mo nya adwen awo bi yesi adwen ya ne bojo brepa ne se oda ejaso yo ene de o se o ti ase ne se control na mtwa place na koda no se nya pro pu na pu ye pu ni mpanimpu opani popo wu apo ni bi na wojo se wo eyemi 10 te here ne krede onimpu adwale a ne de odo yesi pam kwa etwere down na pagya kira bofra no pani no ansura wo de kira bofra no nso mohu empani si chunoku me ma me ajoto agwasante a chem no bu sa be wo se chunoku onfa ne ho monko kopa na wo aka se wansusu amon kontin obi afidie mu a o san na afidie a na mpapa esu ya mi edi kuro anya ni ba bi kopa ni goja dom ono so kan wo se oto ho ase eso afidie nso a o san afidie bu a me aka sa me pepo cha me aboaje wo asante a chim bi ni ma se o fere wa no a na adidi donkoni ayuam ende enokreto do nemum se obo mu ase echia odonkoni so a oda fam chia eje so me ma me se usuro wa de kame a yenya adibi mada ena usuro yiri so bebre so a akonokum utimi ne wiri nwonti na ase wase gini bayi o na wo koyi wase te wonchen wo yiri te wonchen no hia hwehwe biom wahu jai na da kokra yi okafofo ende enokreto so de ka na wo yiri te na wase te a wo fefo asa eka eni aduro eno ani juisika eka nso so empro chen na chen okafo kras odidi ende enokreto do lemum okwadefo na didi enye ye o na ni nsu onnom o tete kwa na na jai yeso koto okwadefo so odina afuo mu awia keta
mane ayiko na anya hwekura wi ahye no eno de nukure trodo nemom de o se e ka hu an se oblebre ntachi se onum achemu aboade a enti se fosu ya ba kwabi nana yesi enko fenko da kura yeti hoduma enim se de akoto ena esa ena anti mage enso na ebu be ne to ho no mo o se ogro agro tintin kampe anti rose dan so ma ya o se ogro agro tintin kampe na sa pankoto we nya sa ase de ogro agro tingenenge a wo sa wani hwewie a watenchen nwere wo se a ya na be fast epia unim miame yonko eye Richard nana opedi ehunu ni one day wose se ono be ya chacha na wo bebutu wo ma obi asunti na chacha ko fast ase de ko beda ya not no ho adonko ai ebani se sebe brother sasa wo de wo so ni friend ensa e de ne ko ayiase a wa na asa de ne chia nana bo mema mini na nkame e na ni friend ko so wo kire musuo so sebe e na kokko na eyiye yesi okweti akuru ohia na ama na amfa abonten sebe brother asa se ani friale e mo wa ana se yale bi mo wa uhup maso fa so ene si wunya adua ade betwa poma usan bebre hu ena dua bia nso wodi o enso so unye twakura pe nya fa ne poma nana yesi se ohu kire kwaya snap ba bia adwane afa uhu nue nyina se etia ena se o me onifrani asebe brediasa asese ne poma unhu ene dia nokura yesi enye obibi ni odanfo nti ena ase na ade aba enye obibi nso no obi o obibi ni ode nam a eyie saa na tie pepepe empani se humani sumamia emfame hunu mu nya ben ende nokreto do na empani so akato we se ene nkwala ntra ba maso so ada na hinie yesi etuo to kwadi na chija pataku a opopo dom etu enye wu ebedi no eda banchi aban banchi akremu kra na hinhim yesi oba opani kunu no se banchi dua kra da na betri obuni se tunta ene de nokre trodo a ebi enka ho nemom de so hu se tuo ne kansense mu so a edi ewu ena esi de o tutuo ahwesumu no osuro brabo etuo bia nso ni wa yeto no bre ena tubure etuo buna esi be mabo ende nokre trodo sa se de waka no a nemom de so hu an se etuo ne jijinafo nso so a ena eto na mame fa be ba ku nyewo fo buna omofra boa nse kagire pe na omso amabua ku a etinya fra na mbua ku ena aboa no ankasa nso kanedi de tachi afrobo na semto no fia wa hwan kanti ne yefe na asemto fie ena esi asemto fie no ma ofa na ofa musuo uja no so uja asa ena ensuo no so nanka ni di no e de frau ni di no de jembibi na ne fra tatanti ne yefe na frau no ena omsi kro ni di ndi esotwene ena esi betimi abodi ade mframa konta krobi so di nkontompo wa no nchese hofo so ye nkontompo wa se apatu pretu fa tumfa na otwamu wo osin osimu no otwamu anyina mu no wa anyina de ani age atabubu na tabubu kwa kobi anukre trodo lemum de so hu asese ya foro hyen na ko hiritna ba bia hyenkafo ne te a ka hu se wo ye den abesi fo empani se untimi okrobo nkuya do bosi a onwale ne madum a okuya sa ana tie se se ai sa wode patapa afro hyen a yesi so tro nkwanta ana yesi patapa pieto ya de mra ne woro yo ena bani akato se o mo wani ka o mani danfo ho bebira o mpena ya saso ya ne dia no kra ana yesi mo aniji wa bofotwene ho bebira prechu ate yira o eno so eka ho bi na kwa mo se yakwa ni yansa sempeni so busu masuma wa ekuwo ai ena ebani so enya akato ho no se se jonso de konfo a asumutu nso ngume ho ena yesi ahunidie ntina ba ma odwunso wi opure no ba mam na nka ye bibia o ai chega ya kontin so enye sumamu sam na ehun nso a kani so duro ye pe ebe ba ko mbo ya meda mani je wam so osigani ba ahunidie ti odwal na nka onu obi ani moto bunya yeah so who say some previous as prayer e we kura se o so no pa no fa pay so twetwa mu a emusa no he saa na esu di pe na ukabo mu a na furu sikan ai yo na we di adwobre na kobre na so abusia edem nyina ase mon koso na mon hwe yen na obibi ka che marefo ana de na ka che ahwefo no nyina ne se ebe ni bebuo ani ase kire ne kasafe nchemu no de se u ja bibia ma ye papa Asoreba eye Osahene wa Abebuo mu a